Kasenjuk Kikentai Catholic Shillong Archdiocese Hagening Singblay Beladep Kelapan Hap Perdana Ya Kelempung Ni Kedor Bar Pelun ke Basau Ya Keba Kilai Kenduk Lang ke Parish St. Francis Mausen Ram Jaga Zone 4 Ringkat Kepang Don Lightly Ki AKA Ki Basadu Ke Jinget Ke Jingkermen Bat Ke Jingin Keba Krautam Na Kini Kalong Ke Jingin Ya Keba Kilaksat Na Ke Siti Ben Kongkorin Kelana Makhalai Ke Dekat Khalai Ya kini ke dorbar pelun lasdang nado kalai potrik sing sajan bat ke shitarik sing ublay balai shimenta de khot ke sengkenthei ni ki parish boper ki bakentup ya ki nyautli ki zone ki balawan bansa ruparu kam ki delegates ki balapoi baro arspa ni photam kentup na ke parish ke bashimti ban penyai ya kelempung ha ke sing sajan ke senjuk kelabo ya ardli ki jingkai balawan man ajingkan di ba osman sun halor ke jingen bari kong felicity sun na benta ke jingin sengelam Hagasing Blay lawan Bayandal Mentalang du Father John Madur Ubadai Diocesan Administrator ke Shillong Archdiocese Nangta Father Leo Mary Lindam Badai Spiritual Director ke Senjuk Father Edward Stan Father Balancius Tadu Badai Paris ke Mausen Ram Bat Kiwe Klingdo Kentup du Kinangilam jong ke Senjuk Bakentup Ikong Kiltuyara Marbayang Badai President Ikong Joplin Nongdhar Badai Secretary Ki Office Bearers Baro Bat Palat Hajar Ngot Kiri Kunthei Bat Kipai Ba Kibalawan Banshi Mentalang Lasdang ke Kelempong ha ke Sing Blay da ke Mas Bukhon ha ke Porsche Po Bujim Mestap bala longkong san du Father John Madur bala kren halor ke Phang badru ke Jingpen Kre na ke Benta ke Jingwan Utra Jisu ke ba ke Balang ke Sedang Benrung bat pen Kre na ke Benta ke Adwen kenang ba ke Jing Pediang Jengi ya ke Christmas kalong ke Badan Jingbat ha ke Jingim ha ke Steng Singi ladan na ke Jing Sengelap la ai du Father Leo Mary Lindam bala kren halor ke Jingkodor ke Jinget ya Utra Jisu Om tang mensungit hendai ken pau ling baki kam bat kar kom im kom ki kristam balapun bot ag jinglek brom yakin nongket kam barim ke senjuk ringkat ru ya kilong kmi bat reibha ke zone 4 ha ke kam balang bat ki program pensotanan balapun kot ya kene gelempung da ke jingmani ha ke sakramen bala ai de Father Leo Mary ringkat ke jingger khu ya baro bat ke jingpan hap no ya kalama ke senjuk ban IT pat cha ke zone 5 ke ban sashimti ban penyai gelempung ban salong la shimsnam ha parish lai kor Misdan ya kata ke Jingpen Kre Om de tan ya ke Christmas la ne ke smi kha jong trai Jisu ne ke Jingpen Kre ya ke Jingwan ba arsten shop habangi kran syapang kata ke Jingpen Kre habangi kran syapang kata ke Jingkmi lenti ke Jinglong Kristan jomi hi barok kawai kadai ke Jingpen Kre ke Jinglong Kristan jomi hi barok kawai kadai ke Jing ap kadai ke Jing Kmi lenti ni ap Kmi lenti ya ke Jingwan jong trai kenran ngakwa benong idon lai teli ke Jingmut jong kadai ke adgan lane jong kadai ke Jing ap jongi ya utrai kawai kadai ke Jingwan ke Jong u kabala det jiang menar hajar senam kawai pan ke Jingwan ba arsin Jong u yang ke bangi ap Kmi lenti ngidang ap Kmi lenti bat kawai pan kadai ke Jingwan Jong u menta kasni ukwa banwan hayeng jongi te kata ke Jing ap jongi kadai ya ke Jingwan Jong trai ha ke barsin ba ke Jingwan Jong u ke baman lagasni ikan mau itu ijing ya tu kana basnau tenat syapang sakayus habong trai kan rawong sakayus hian nong tong dia menta kasni ngakwa bensa hayeng jongpi kam da dei ke yeng ka balatei diki mau balatei diki dia de ke yeng jong ke mensien jong ngitem na to ke jing ya tu kana kungno trai ularum optang ha ke yeng ka balatei diki mau la de ke dia re trai ularum ha ke yeng bakenjang mensien jong usakiyos kata kadai ke Jing ap jongi ke jing long kristan jongi kadai kata ber ap Kmi lenti utrai
bonwan syangi baladangi pule ke Bible ki dekat ki bakat du bar thau jong ka Bible jongi ki bakat du naga kitab jipen pa ki ong kumne Maranatha Tuan Putra nya ya utrai te ngelayo ke jenggot balai nya nama ke jinglong Kristen jong hi kadai ke jingap ya kata ke jingwan jong utrai bat ngitet bo utrai ukwa banwan benta kesi te kum nongin penkrek kum nongin apat ya kata ke jingwan ke jong utrai ngiyo ya ke jinggot na ke jingpule ke benengkong jongi ka kitab jong Isaya ke lekong ke baar ke bengia pule benta kesi kum nongin penkrek ya kata ke jingwan ke jong utrai ngiyosno balakran sepang jong tau lum bajrong how about try song how about ke yeng jong try kan song kan pa haga jenggot Bible ulo udai bajrong bakenjang kedai jaka bagaya kia kenduk yu blai Moses ulah kenduk yu blai hakliar jong ulum Sinai bak ya kan temple Jerusalem latai halor ulo kejimut jong ulum ke de kata ke bakenjang ke bajrong ke bakhampala banyak kiwai kan rei ha ka ne ke ski pade kata ke jimut yela bensin sana buai pat ba ulum jongi udai jisu ukam jrong banyak kiwai pat kum dongin penkre nyaham penkre ban hai sau ta ulum bajrong bakhamtan kiwai pat bakhampala kiwai pat kejing kencang kejing jrong kamut kani ke bagi nyau kon ke bagi kain kordon ke bagi nyau ke bekentang ti kum dongin penkre kum dongin ap ya kata ke jingwan ke jong trai kadai kani ba yin kham chi yang trai jisu yin kham chi yin kham sha yo kon long kham hajrong banyak kiwai ti dei hakani kapor ba ila lumlang bat ila rakie pendan burom ya kan igasngi akaba kumba south bangut ilong bi jongi haka archdiocese kila ya lumlang apo lai mukra cathedral parish bala ai ya ka jingpen mentra ya ka met bakasnam jo chris dai pada theology sdb ibalabam kwai hadwar jong ble kani kadai ka history lengkuat bakumlo kesunjuk kesedang hakani ke archdiocese jongi hadien jong kani apa kila sedang ban draft saya ke constitution jong kani ka sunjuk ikan sei Catholic Shillong archdiocese but ya kani ka draft constitution la kerku kedua apa parish mau kar daripada Jacob Alukal yen kerpa dia boleh kerakan rat bon pa ia mensia makut halor jongi bangina semua tu kambha ialah ka benta kong ikan sei halaki jong ki kisem ha ka balang ha ka imlang kesalam banginang roi ha ka jing start ka jing sempang ya ka jing eat ka jing sebun mensia ka jing ngaulem ka jing amak markeliang ka jing yaisha bangin long ruki atiar jong ke jingsuk in long ki atiar jong ke jinget akanu ke jaka ke bangingi don bat ngin long bar bor ki basilur ban le ya ki babha Komen ko para bai ke tin jo blai ke kren hagi men nagasni lada mapi pla da karmian shentur jong pi lara pla da karmian shentur jong pi bau jisu udayu trai kampat bian henry pidai ban plaro da ke jingai kabadan ha ke dono ke jong pi bau blai ulam mipat na ke jingyap ujisu ulam mipat na ke jingyap but on sa pen like MFP lara pi shungai bau jisu udayu trai piang nange ujisu udayu trai tampat don jing menjoy on the tin job lane kapagadang sudah kuliah pi menta henry lala pingai haga donut
suyap namar jongam, bat olami bat namar jongam, te tang hanjam, mapi pin sayo, ya ke jing em, yaro yaudrai, yaro yaudrai, yaro yaudrai. In nobis iudites sensiamus, qui bibis in regnos, in saecula saeculorum. Amen. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power were meant to see. He gave His life upon the